Lichumle mzuzu nesithandathu kuphela ngemva ka-10 o'clock lomhatsho omkhulu Ikwekwezi FM akukhanya ba egadunga kule ngiceda ukudlala yona ihlanganise ngujahim ubize wathi put that woman first. Ngithembe ukuthi uyithabele yesiqhema semalaika sikudlalela yona ngemva kwendaba zethu zesimbi yechumi yesihloko esithi Matswale. Hey beyimihle khulu kwamba la mnyanya kule phela veke sibona abantu vele bathatha imfungo phambi kwabafundisi nebandla ngisho nesitshaba uzimanenze kuhle ke yonke imitshato yenu. Imitshato beyimihle yonke esiyibonileke kule phela veke esibuya kiyo. Asize lapha ke ngomvulo awalethu lesibili lemthonjeni womhatsho Ikwekwezi FM li awala majita li awala bobaba lapho khona simadoda weSouth Africa sihlangana khona sikhuluma namhlanje kunjalo. Khumbula ke uyaphosela ke ube ingcenye hlelithu ngokugadangisa iphimbo lakho lithumele ku 079 413 2172. Bobaba bukhona ubungozi bomntwana bokukhulela ekhabo omkhulu na? Nange kukhona kuyini ubungozi lobo? Zinengi izehlakalo nobujamo obugcina umntwana sele akhulela ekhabo omkhulu, angakhuleli lapho baba vela khona isibongweni sika baba. Umntwana ukhulela ekhabo likanina ngenzathu ezinengi ezahlukahlukeneko. Kunobungozi na obubakhona lokho umntwana nakakhulela ekhabo omkhulu? Kungenzeka ukuthi unomntwana okhulela ekhabo omkhulu namkha okhe wakhulela ekhabo omkhulu ekhambeni kwesikhathi wahlangabezana nemiraro ekhona ngokuthi umntwana lo ukhulela ekhabo omkhulu, namkha sikhuluma nawe nje uyindoda eyakhulela ekheno omkhulu la umakho wavela khona. Ngiziphi intshijilo ohlangabezane nazo? Ngiyiphi imiraro njengendoda ohlangabezene nayo ngokukhulela ekheno omkhulu? Esiphetheko namhlanje bungozi bokuthi umntwana akhulele ekhabo omkhulu. Bukhona na ubungozi? Khona intshijilo lokho umntwana nakakhulela ekhabo omkhulu? Nawuzaziko udlulekizo kuyinto oyaziko okhe waqalana nayo namkho uqalana nayo njenganje, thuba lakho lokuthi uphefumule 079 413 2172. Phosela unabese ikuluma yakho begodu uchapuluke ukukhuluma na uyaziko begodu udlule kiyo kule esiphetheko namhlanje. Ungachithi siyabuya yamalungelo asikhumbuli kwaphela anga emkhanyweni uzwe amandla. Ikwekwezi FM izinto zimoto yo ikuphethe butshelela bukhanya ba